دماش تماشاان هجا جی واشنگتن جی استودیوین دنگ امریکا ام دیسا برنامه کودویزیون ده اکران özgür gün TV'dene. De برنامه وی هفته ده امی جماره کی راپورون جی امریکا و جی نچگهانن میین کردستانی بنن پیش و de برنامه ایرو ده مه هیپیوین یک تابر شهیه لسر جرابلوسه. تماشاان هجا دماش. Devede ku Arteşa Türk operasyonu ki Diji Daesh ile Cerablus'e radigine Cigre Seruk Amerika Joe Biden ji bu sırada ki fermi ile Türkiye kudanıstandan an bike. Her vaha Seruk Erme Kurdistan Irak'la Mesut Barzani ji ile Türkiye kudu çarçove eşeri Diji Daesh'e de hevtilan bike. Serokkomarê Tirkiya Recep Tayyip Erdogan destpêkirina operasyona leşkeriya Tirkiye di navxaka Sûriye bo armançkirina çekdarên terorîstên Dewleta İslamiya Daişê û şervanên Kurd ragihand ku Tirkiye her du aliyan bi gef li ser parastina xwe dibîne. Bakın bu sabah îro nêzîkî demejmêr çarê sibehê leşkerê me dest bi operasyonekê di jêrê xistinên terorîst wekû Daeş û peyedê li Bakurê Sûriyê kirin. Ew ên gefa li ser welatê me dikin. û her aliyek bibe gef li ser Tirkiya, leşker û polîs û qurocî wê di jî wan rawestin. Çekdarên Dewleta İslamî devereka berfireha Bakurê Sûriye her ji sala 2015 kontrol dikirin. Ji berî hêzên Kurdan behreka mezin ji destê wan azad bikin û bigehna rojhilata bajêrê Cerablis ewan niha Tirkiye û çekdarên opozisyona Sûriye dixwazin kontrol bikin, darêgiriyê li Kurdan bêtekirin, devera li jêr desthelata xwe berfirehtir nekin. Ku şareza bawer dikin ev e demeke Tirkiye li hêviya vê derfetê ye. Ev ji demekî dirêj ve ye armanca Tirkiye bû darêgiriyê li Kurdan bike û korîdora navbera Kobanê û Efrînê de nekevîte destê Kurdan da. Ku wa heye bibîte devera federal yan dewleta Kurdan. Hevdem dikel pêşveçûnên leşkerî cêgirê Serokê Amerîka Joe Biden bi seredan gehişte Tirkiye û ew yekem kar bi destê bilindê Amerîkaya seredana Tirkiye biket piştî kudeta leşkerî ya neserkeftî li 15 meha têrmehê. Ew aloziyên pirsa radestkirina ûldarê Tirk Fethullah Gulen dîfxwe înan. Ku Amerîka dibêjit daxwaza Tirkiye bi destê me gehişt û radestkirina Gulen pirseka qanûnî ye. So we can confirm now. Em dikarin piştrast bikin ku Tirkiye daxwaza radestkirina Gulen kir. Lê em wê daxwazî bi tevlîbûna Gulen di kudetayê da nabînin. Daxwaza fermiya Tirkiye peywendî bi kudetayê ve niye. Aloziyên Amerîka û Tirkiye derbarê piştevaniya Amerîka bû şervanên Kurd lê Sûriye û pirsa radestkirina Fethullah Gulen bû egera nîzîkbûna hikûmeta Tirkiye ji Rûsya û Îranê û her wisa xelkê Tirkiye tura bû ji helwîstê Amerîka beramber welatê wan li demê tengaviya kudeta leşkerî Amerîka hevsûziya xwe bû Tirkiye diyar nekir. There were like confusing messages. Peyamên şaş ji afîsên fermiyên Amerîka hatine ragihandin ku hindek ji wan peyama ji aliyê endamên Kongrêsê ve bûn û mixabîna xwe diyarî kirin li ser sernekeftina kudetayên leşkerî. Hevdem digel seredana Joe Biden Serokê Herêma Kurdistanê Mesud Barzanî li Tirkiye bû û biryar e cêgirê Wezîrê Derve Îranê bû karûbarê Erebî û Efrîkayî seredana Tirkiye biket. Malperê Serokatiya Herêma Kurdistanê dazanîn ku seredana Serokê Herêmê bi merema pêdaçûnê li ser peywendiyên duarî û şerê dijî Daişê li Mosul û rewşa Sûriye bû. Ku çavdêrên siyasî bawer dikin di vê seredanê da behsî pêvajî û aştiya di navbera PKK û Tirkiye hat bitkirin. Herçend ji berî seredana mêhvanên Enqere Tirkiye dest bi topbarankirina devera Cerablis dikir lê aşkira nebûye ka çend peywendî bi van seredana ve heye. Hikûmeta Sûriye derbasbûna leşkerê Tirkiye bi zêdegavî bi ser serweriya Sûriye nasand û got ev e dagirkirine li jêr navê şerê dijî tîrorê û bi heman reng peyvdarekî hêzên parastina gel derbasbûna leşkerê Tirkiye bû nav Sûriye bi dijminkarî nav kir. Xalid Fetah, Dengê Amerîka. Niha jî endama reveberiye tevgera Cebeka Demokratîk tev deme Birez Aldar Xalîl bi rêya Skype ji Rojava bi me re ye. Birez Xalîl tu bi xêr hatî bername Kurdvizyon. Spas. Ji Rojava operasyona Arteşa Tirkiye Cerablusê çawa xuya dike. Hûn vê operasyonê çawa dirixînin? Em bi rastî ev operasyon demekê wisa di pêk hatî got pir nazik û diyar e piştî serkeftinên got di şoreşa Rojavayê Kurdistanê di pêk tên li beramberî Daeş û li beramberî rejîma Beşar Esed û her wiha bi taybetî du îro gogibîranîna 500 sal li ser şerê Mirdabixê derbas dibe ku wek îro berî
500 سالی عثمانیان اف هرم داگر کربو و بری خدابون هرم بتواهیج بو داگر بکن دی سات روزا کو هاد گو هفدیتنو دیالوگ و نرینو دانو سندنین گو چه لانقره دنابرا ترکان و برزانی و بایدن و هن هزندن يعني هركس ترافيكا كي چونو هاتني پر گران ديار گو هرم دي دبم ودنجان ده اف داگر کرنا جرابلس ديار دكو گو حتى چه استي سالا 2011 و ورد هردم اردوغان خواست گو دست خود رژناو سوریه بکه و ایدی قدر سوریه او بده مشاندن و لگوری هز و گروپین گوهاتن آواکرن تب دستی وان دناف ده هبو وک جبهت النصرة و داعش و نظام گروپین دن پشتی اوانا بین کتن ایدی نچار ما بخواه مباشر مداخله بکه و بین درباسی هندره حاکا سوریه بین براسیف درباس بونا وان رنگ کی داگر کرنه ای بشوازه کی نو جبو هندره سوریه و ارمان جاوه دجی پروژه دموکراتیک دجی کی کوبراتیا گلان دیگنا گلی کردجی بخوش گوت گو اف چونامه دجی کردانه و ام دبین لدجی گلی کرد و لدجی همه پیکاتی اندهرمه دگومه به هبر خسری آواکری و به هبر به پروژه که دموکراتیک دمشن لدجی وی و او ناخوازن گوت سوریه ده آرامی چه بیانجی سیستم دموکراتیک چه که aldar داعش مجبل جرابلس بو لتركيا قبل كي وهان ناويتبو شمان نها هنكس دبجر ارمانجا راستين كردو يعني تجب بس قصد خصم تو فيكي وهر وها هلبست حكومه السوري داخلانيه وبتشا وايد رخيني انا او حتى انا ها هردم اردوغان هديه خداوت سرگو هزن دموکراتیکیه د سوریه د باکوری سوریه د بشکین بمکون هديه خو او بون جبر دما داعش شان هرمه و پشگریا وکر بچکان و بهزه هدیه و افبون لی دوان روزن داوید که هیچ تو قناعت پشتی رزگار کرنا من بجه وان فهم کر ایدی نمادگارن پیشا هزن دموکراتیک بگرن خواست اتفاقی که برژیم اربکه گو حتی هاکان فیدان یه استخبارات ترکاهات شامه بر رژیم دان خسریا دموکراتیک یا که aldar پرسامن داویج اوه از دخواستم هلوست امریکا و روسیا هر دو اکتورن سرکی بزنم ایرو برز بایدن مجگوت نهال ترکیه دخواست کرده که هزین YPG بکشین روجلات چمی فراته دانستاندنا ولی گل وان هر دو هزان چیه او چه فکرن نه تشته گواتی کرن برژی داخل یعنی هاتو بودان و پراتیک جی پیکات گما بر گوتو و دما من به جرزگار ببم هزین ما دمن بجه برنگی که خوازایی نه کیران دورا گورزگار دبه باوریه کلونه گوگ او دور ایدی مجلس نوی باجاری خلک نوی باجاری خبره ده ببین میناک آنا من بج مجلس من بج یا لشکری هیه یا خلک ویدنه برنگی که خوازایی YPG YPG و همه هزین گوبون آلیکار در رزگار کرنا من بجه به مجلس من بج لشکری ره بویر آلیکاری کربون ارکوانی آلیکاری دخده لی اف مرسلین پاشدکشاندن ماتب هرم امی سوری نخاک امی باش که الله گلک سپاس تماشاوان هجا نهاجي نوچگیهانی ما محمود بالی لروجاوا بریا تلفن بمرايه محمود تو بخير هاتي برنامج كورتفيزيون محمود تو بخير هاتي برنامج كورتفيزيون سپاس محمد تو لروجاوا یا گاین هری داوی لسر اپراسیون ارتشا ترکیه جرب روسی چیه بله یعنی او اپراسیون وکی وقتی ساعت 4 صبح داده بود دست بکرن بری اپراسیون او ده همان دم اپراسیون ده به دهان توپ و ایرشین عزمانی لسر بازار جرابلس پیک هاتن لگور آگاهی گونهاج بازار جرابلس تن بازار به تمامی دبن کنترل چکدار اپوزیسیون سوریه و هزن آلیکار بوان را ارتشا ترکیه نها بازار بیشکی کنترل کرنا و چند گندن در دورا بازار یعنی امروزن مرحله یکیش اپراسیونی به داوی بو به کنترل کرنا بازار لگوری آگاهیان ته پفچونین گران رو ندان نان ناف بازار و ناف گندن جرابلسه دما گو چکدار اپوزیسیونی و ارتشا ترکیه کت ناف بازار بوش بو و ته چکدار داعش تیرات نبود بله
چاوه یعنی شری تو دبیجی شری برخودایی تنه تو شهر رو ندار دور جرابلسه لبور جافکانین گل جرابلسه و چالکبان جرابلسه تنه چند حب جگدار داعش مابون بری درو جان جگدار داعش همو اندامین خوا جرابلسه درخست بون و بر و باجار الباب شانده بون جبر ویت شرکی دجوار رو ندال نالباجی رو نابون باشه و محمود چند راپورت دبیجین خلکین سیویل بر به رقای بده چن اف راسته گلو بله یعنی لبوری گوزمر هات را گاندن د انجام توباران جوه سبه د حیان اینها 49 سیویل جرابلس جیانا خوش دزدان تایبت لگند حجلی گلوی درکه توباران پرچه ببو نها آگاهی جمرا جمم جیتین و جرابلس جی گو به هزار سیویل جرابلس بری خدان دورن دبن کنترولا هسته دبن کنترولا انجمن لشکری من بجیدا و هناك جوان سيفيلان بري خدنا باب هر واحد بابيرا ريال رقي ذاكريا اما هناك هجمارك مزنج السيفيلا بري خدنا من مجي محمود ام سپاس کنج بو بشتر بناته پشتی شرین دجبار یا نافبرا هزین کردی و ین سر رژیم اساد که پرتر هفته که آجود اگربستک د باجاری حسکی حتی راگهاندن و بریار حتی بودایی که آسایش روجاوا حسکی کنترل بکه و هز رژیم ایش باجر در کبر. هز رژیم سوریه به فروکین عزمانی ایرش لسر بنگهن هزم یپگه لحسکی کری بود. پشتی آلوزیا چندین روزان با آلیکاری روسیا شری دناور یپگه و هز رژیم سوریه هاتی راوستان. نظام چمبرکری جحر آلیجی چمبرکری ذاتا من نقطه وان استندن پر جنقطه کنیسه برد ای برید مستندی ما آلی غویران جی چمبرکری ام کتن غویران ده بس ما چمبرکری زیاده بون چمبربونه الآلية نشواجي چه نقطه دفاع وطني جي ما قرتن خلقين خواجهيجا عاجزبون اخواتين سر زمان و دبيجن رژیم سوریه به همو هزا خو ایرش لسر هرم مکریه الان هذا هندوري باجاري حسكي دمو ابناء حربي دمم خطا امامي دمم بحر تشتيل مدخل نظام بصواريخ خل مدخل بمدافع مشكو كذا ملت وبالطيارات قصف دك سريه حوالي ما وحياء هواي دنگه شرجي بلكي طلقات وجي پشتی ایران کنا آگربستی دمکی انجام ایریشن فروکین عزمانی زلال دبه او گوره راپورتین نخوشخانه هرمه پرانیا برینداران زاروکن دوی شرح حسد حتی انا حتی 20 مهی تشتی مناس کرد دورا 24 کس موثقاندنه شهید کتنه عسکری و مدنینه 5 زاروک مدیتن مبخوانینه هناك جوان مدفعی بون مالباتک بون کشمر هردو بون یک جوان مرمید سریع دبو طلقه بو که قناص بو ایرشن به فروکین عزمانی لهرم حسکی بوی صدام کشتن گلک سویلان و مالباتن لحسکی دبیجن وقت ایرشان دست بکر زارو که ملدر و لیستیک خود دکرن كنا قاعدين ببيتنا فجأة اجتنا قذيفة اما لخوا با این دمه بمب دست بکرین 5 کس جمع کشتن و کشامل جی نهاد روشک نباش ده نخوشخانه ام دخوازیم بزانین کوکی بر پرسیوان کریارانه ما اساد دخوازه تقینه لسر زاروکین خوابکه هیوی دارم بمبه لسر مالاوی بپقه هیوی دارم دلوی وکیه ما بشاوته پشتی ایرشن گل گران لهرم حسکی آگربستیک دمکی هاتی بو اعلان کرن او خلکی هرم حودن کو دست به جیانک نورمال بکن لی بلیترسا هر مزن یا خلکن خواجهی که حتی کنگ آگربستی و دمکی بردوام به آرا مجار دنگ امریکا اوی 4 سال که خلکی فرنی به الکتریک جیان خواهد دومینن تبی که خلک هول دایه تشتن آلترناتیف لوشون الکتریکی پیدا بکن بوخه لبی گمان جیان به الکتریک نهسانه تایبتی جبو خلکی فرنی که دمکی درجه دور پیش کریه من راپورتک تایبت لسروی رفشام دکر مینا پرانیا جنن لعفرینه دجین فاطمه جبر برینا الکتریکی 4 سالن جیانا نورمال واندا کری و شینا آلابم به الکتریکی دهاتن بکار آنین کاری خواه با آوایکی دست پیکی دکه خاصله ما بینه او عنتی که ما چه کرنه سر زباله خاصله رو معنا شغله ام کنجاب دستا دشون ام آوه به سعرین جا دکشینه به دوله واق زمانه بره ام که شیوه که بکن ام سر ایر دکن سر ایر 2 ساعته حتی شیوه دکله ام دخن امش حلب مازن بین 4 سال 5 سال اماتنا ام بیتونید عیشن لگوری ولاتیان پرانیا کار به الکتریکی تیمشاندن او مجبور دمینین کو پالا خوابدن سر موالدن به سوتمنیه تین بکارانین لی
او جی گلک پرسکریکن خواهنه اما الفتره کشی ما که تمام روشن کاربتنا مولدتنا ایش نال سر هاو یوش ما ورشه خوانی سر هفته ما العفرین فکر ما مولد کری ما دست به شغل کرد ورتا قام شغل دماشي ارميش دبي بس روك موزوتها روك تنا روك بوها ام تل في مساله دحين خود بالشهر شغلي مسكني شغلي طبعا قيسر كهرباء جنب باردان انا اجبري كهرباء قراقه يعني بشكل عام كهرباء عم كهرباء دخوزين كهرباء كوكتنا بيشورو بشكل عام نبات شورو یک جا خود به بمو وحافتون ودي تاوی هاولدانن بچوک جبو چاره سرکرنا پرسکریکا الکتریکی و پروژهین تیم پشنیار کرن لی بهابون سوتمنی کم درفت شر در دوری عفرینه دبن بند جبوکو الکتریک و گر عفرینه هف روشاجي سر عفريني بر تأثير كر بندوري وي بر زيدا بو سر وي عفرين كد شفراشيه بشتي وي مستثمرين هاتن جبو مولدا دين العفريني عفرين كهرباء تكابين ام جوا كارجريا بيش اسازي او انرجيه ام باوي دوري في كهرباء ام دلي او دكن وقت تسعيرا ام سر دسكنن گرما هابینه پرسکریکن الکتریکی لعفرینه زیده دکه ام بهبینه دما بیدا جیانا ولاتیان نورمال ببه و پرسکریکن الکتریکی بینچارا سر کرن امین امستو جنابنده باجار عفرینه دنگ امریکا Jinekê ezîdiya çil salî ku dayika çar zarokane berdemekê kin ji destê Daişê revî û niha di kampekê de dijî. Ew xanim di dema girtina xwe de sê caran wek koleyê seksî hatiye firotin. Ev jineka êzdiya dayika çar zaroyane û xelka Şengalê ye. Ji malbata wê tinê ew û sê zaroyên xwe qurtal bûyne ji destên Daeş. Zêdetir ji sê caran kirîn û firotin pê hatiye kirin. Du caran Daişên Rege Siûdî û yekê Sûrî ew kirîne. Belê her ji destpêka girtina evê jinê xwe lal kiriye da ku gelek kirîn û firotin pê nehête kirin. Ev jine çîroka keçên êzdiya dibêjî demê beriya kirîn û firotin pê hat bakirin. Ew keç kar dikirin û xemlandin da ku bi bahayekê baş bifirûşin. خدای ما بچاوی خودید خدای ما بچاوی خودید یعنی او زلام یکاش کوچول با ما خدای را شهده یعنی زارو کد مدری خستن زارو کد مدری خستن بن على اساس بنا دکانی ددوا هاتن برین و برویجن که سکنین و یکی و هاف دیز گر حتا مکیاج کرین و حتا او جنک جلکت قنجلی کرین حتا تصویری وجن که گرتن حتا جنک فروتن يعني نفرت جيا فيرا زوج Li welatê Sûriya û li Babilheleb zîndaneka bin erd bû mawê pitirî salekê evê jinê bi zaroyên xwe ve jiyan têda dikir û dibêjît min gelek cara guh lêd bû dengê eşkencedanê dihat. وكويت باز داين الوردة بن وكافيت بجا مدنج جناناك يعني مدنج جنات كركيم وقت بشمتا مير الوردة بن هكا ميرد برنو تانين وقت ميرال دان مع صاوانت كرامل ترسان يعني وكو برما نهاتن الوي حفصة بناردا بس خوان وكا شباكي بخوارن تيرا طابيتنا باما وشو Evê jinê wesa diyartir ku gelek kul û keser di dilê wê da hene wekû dimahîk dîtina hevjînê xwe demê dest û çavên wî digirê day û yê dorpêçgirî ji layê çekdarên Daeş ve û veqetiyana keça wê ya 10 salî ku heta niha çarenivîsê wê neyê diyar e zêdebarî pitirî 17 endamên xêzana malbata wê. Kawa Ömer dengê Emerîka, deşta Mosul, kempa Êsiya. Li bajarê Basrayê de grupekî çalakvan dest bi kampanyekê kirine ku bo xelkê bajarê başûrê Basrayê tevlê xwendina pirtûkan bibin û pirtûkan hez bikin. Herwiha armanca kampanya ev e ku rola vêjê û pirtûkan bêhtir pêş bixe. Hûrbûnê di vê raporê de ye.
چالاکوانên bajarê Besra ji xurt û keçan pêşengiya kempêna xwandina pertûkan kiriye. Li navenda bajêr li meydaneka vekirî bi hezaran pertûk danîne ji bo xwandinê. Kûmeka rêxistiyên sivîliyên ku ji keç û kurampêk tên, ku nûnertiya gelek tûj û texan dikin, pêşengiya kempêna xwandina pertûkan kiriye. Ji bo xwendevan û gelê Besra ji givaştinên derûnî yên şer û tund û tîjiyên li Iraqê heyî bihên dûrxistin. Ev pêşengiyeke bû destekirina mirovên ku dixwînin. Daketin di vî demî de heye. Dema şer û kuştinê ye. Mirov êdî naxwînin. Ya em bêjin zivrîne internetê. Mirov tenê rûpelan vedidin. Lê pirsgirêka rûpelvedanê ew e ku gelek li ser narawestin. Babkarên me berî nivîstinê bi çarekekê tiştekî bifayde dixwand. Ev e tiştekî giring e bo min. Da pitir pîte bijîriye û zanînê bête dan. Pertûkên hemecûriyên ku nêzîkî 5,000 hatine rayexistin ji bo xwandinê li ser maseyan û li ser erdê. Di bazarekî xêrxaziyê de nêzîkî 5,000 pirtûk hatin bilavkirin. Perên wan dê bû zarokên tûşî nexweşiya şêrpençê bên dan. Her wiha çalakiyên dîn hene, wekî müzik pêşkeşkirin û tîmên dîniyên xurtan hene beşdarê festîvalên dibin. Yanî bi şêweyekî giştî festîvalek berfira he. Çalakiya festîvalê ya kempêna pertûk xwandinê ji rexneyan yavala nebû. Hint rojnamevan û roşinbîrên Besra ev kempên rex nekirin, ji ber ku dixwazin pertûkên naverûka wan baş û bi nirx bihêne pêşkêşkirin. Xwendevanê Besrî welatiyê Besrî ji ber rewşa ewlekariya taybet û rewşa giştî li Besra di rewşeke derûniyê xerab dene. Ji ber vê yekê xwendevanê Besrî pêwîstî bi pirtûkan heye, da ku ew ji givaşt û nexweşiyên ji sedema rewşa li Iraqê ku ev demeke dirêj e rastê dibin dûr bixe. Ji ber vê yekê me pêdivî bi wan pirtûkan heye, yên giringiyê bi perwerde û bi derûnê didin. Pirtûkên ku bibin sedema avakirina mirovan duwarê hişmendiya bingehîn de. Da ku welatî bibe xwedî pêzanînan ku bikare jiyana xwe berdewam bike. Ne wan pirtûkên bêmifa, pirtûkên xwarin çêkirinê yan yên birc û bixwendinê. Hind kesên din ev hewildan baş nirxandin û weke destpêkek baş bû çalakiyên di paşa rojê da dîtin. تجربة بسيطة جدا. أفا تاقیکردنکا زور سانه ام دبینین أفا کاکله هرچنده هیوین کسکه یا روشنبیره که بجه ناکن. هیوی دکم جوینین برفره هبن هجماره که زورا روشنبیره آماده بن و پرتوکن باش بینه نمایش کرن. پرتوکن ها و حتی که پروگرام خواندن پیدوی به باش کرنه هنه دوی پرتوکن نی هبن جبرکو پیدوی که جواکیه و خارنا روحیه. او مالباتا عراقی نهاج دزدای. برای پرتوک روزنامه گوار خارنامه بون نه تشتن الکترونی جهوی گرتینه و نفشنی جی پرتوکان دور دکهون. عراق یک جوان ولاتان بوین کو سیستما خواندن و پروردکا هری باش هبو. لیج بر شر و دجواریا لولات بردوام کرن، خانا بنگهین یا ناوند و انستیتویان هاتنه ویران کرن. نجیب بالایی دنگ امریکا. لهندستان د دما لهیه کی خورته جنک نچرما کو زرک خه دناو بلمه ده بینه دنیای. دوباره تراژیک یا devera banda ya eyalete Uttar Pradesh de dema malbata vejine hevildida ku ji xwe stergeheke bibînin ew jî di nav êş û azaran da xelatina zarokê xwe levê dunyayê dikin. Roja sêşemê bexçeya ajelan ya bajarê Viyana ragihan ku 16 rojberê du pandayên civî hatine dinê û durma wan baş e. Karbidestan baxçeya ajelan ya Şonbrunî di daxuyanekî de dibêjin her du panda ji roj be roj mezin dibin û diya wan yangan ji li cem pendayên civî ne. Direktorê baxçeya ajelan Dagmar Schrader dibêje pandayên piçûk hevil didin û destên xwe radikin ku çarlepî herin cem diya xwe. Rengê çermê pandayan ji roj be roj diguhere niha ji pembe guheriye û bûye reş û spî. Dema berbijara komarî Donald Trump şiroveyên Türk li dijî malbata leşkerî Amerîkiyek kuştî kiribû ew bû bi armanca reaksiyonên medyaya Amerîkî. Li di rastiyê de bi hezaran leşkerên misilmanên Amerîkî hene ku xizmeta welatê xwe dikin. Piştî êrişên 11 September nêzî 15 sal berî niha ku ji aliyê İslamê tûnrê hat kirin, dêreka kiçike li Pentagon hat drûstkirin. Davut Ekber eke ji wan 5 misilmanê divê dêrê. Ji wî demî ku hatiye Pentagon di nîveroya da dibîte pêşnivêj. Allahu Ekber. Ev ji bû civakê hatiye danan. Cihekê dayî heta bihên û nivêjin xwe lê bikin. Ev jî tiştekî mezin hebû me. Ekber li welatê Ghana li Rojavayê Efrîqya ji dayîk bûye û her li wir mezin bûye. My dad was trying to get me
داخوازا باوی من اوی کو از ببم دستهلادار که لشکری غانای لمن پاشه گرین خور دزوانی امریکا جه سرکفتنه دو دچی امریکا و تو آرمان جه خود دزوتینی لی پشتی چند ماهان که وک ماموستا یک بو لآماده ای هست کرد پیدوی به دیسپلینه که زورتر هیا. بونا بشه یا لشکری جبو من حسانه لشکری وک مالا منه هزا لشکریاوی او شانده افغانستان و عراقه. به پرانی او به تن مسلمان بویه ده هزا لشکریا خوادا. اکبر دبیجه او ویکاره دیگه که پرکی دناوبرا کلتوران دا دروز بکرد. او جلوبرگین فرمین هزا امریکا لسر من دبینن. ده دست بکی ده شغل من لپاش کیف آقا خوش دبه. دمال دا اکبر زاروکن خواه فیر بهاین اسلامی و گرنگیا کسایتی امرو وید کرد. او جمره دبیجه ام دکارن پلین باش ببن. لی چواته نینه به هبونا کسایتی. دگلمان مشتمرین سیاسی در رگرتنا هاتننا مسلمانان با امریکا اکبر زاروکن خواه فیر دکت که باش و دلسوز بن دگل خلکی دن. وکه کسی که اولیه سپای امریکی او 20 سال ده خدمت کار خود لامریکا لی او گلایوان کسان ناکد او اندخازل لهمبری باوریاوی رابو هستن. هنتش تنوها گریده های نزانی بونه او هر دم از وی وک فرصت که دبینم او جمرو و رپار ودکم از دخوازم چیری کو خواب بنویسم او اف چیروکی به نشانه پیش روزا من. باپیر محمود دنگ امریکا. Black Girls Vote به کردی دنگدانا گچین رش رخصتنکی سیویل و بیالیه لامریکا و ev handariya jinin civanên reşiyên Amerîkî dike ku bi avayekî çalaktir herin ser sindiqên dengdanê ji demezrandina wê di meha 11 vir ve vê kariye zêdetir ji 10,500 dengder tomar bike lê armanca rêxistin ne tenê zêdekirina dengderên jinên reşiyên Amerîkî ne ev bêhtirî vihayê û me jî raportek taybet ser vê amade kir. سه مهجبو هلبجاردن سروکاتیا امریکا مانه تاوی کو گلک هنه بریارا خواستاندنه که دنگ بدن کی جان بربجاری هشتا هنک مانه کو نزان و دنگ خو بدن که او هندک جی هنه یک جار ناخوازن دنگ بدن. نیکیدرا رابنسون بریوه برای خستنا نه حکومی و بیلایان Black Girls Vote دبینه کو گلک جنن افریقین امریکی دو دلن تاوی کو دنگ کمانیان نها زیده تر بویه. جگورا نوند امریکن پروگرس هفته و 6 جساده جنین افریقین امریکی نوند خواتومار کرن دا کو دنگ بدن لیتنی هفته جساده جوان دنگ دان. پرس اوه چما گنجن افریقین امریکی لماله بمینن روژا دنگ دانه؟ او هندک جاران تینا گهن دنگ دان چیه و چه باندور لسر جانوان هیا. رابنسون هر وساد بیجه گرینگ اوه کو او گریدانا دنگن خواه به جیانا خواه روژانه و ببینن. بونمونه باندورا برسوا حکومت لسر کشتن لتاغنوان چه دبن؟ چه کنترل کرنا پولیسا لجاده این وی جواکه یان زیدتر درفتن آبوری جبو ظلام افریقین امریکی او همو بقانون وی گریدایه. از افراحاتم جبو ناوی خوب و دنگدان تومار بکمو و ببم اندامک دی بلاک گرل ووت. کیارا بینگز یا کو دوار پزشکی داد خوینه چه جاری دنگ خوان ندایه. نوها دم گوهرتنه. حوالا بینگز یا خواندن کیشا ادیسون اوج تبر 19 سالی دا دنگ خود ده دمه هلبجارت ادیسون دخوازه به اندامک جری خستنا Black Girls Vote جبرگو او دوی باری دایه کو جن به آوای که سیاسی چه اندامتی نینه. او دبیجه که جاوه یا 21 سالی نمونه که وی نوی دنگ خواب ده. وی کسک دخواست که دنگی که بلند دناف گنجان ده هبه. دا کو پیام خوب گهینن جواکه او پروگرامه کی بری و دبن جبو زاروکان او وکو سروکه کی بوان هل بجیرن. دوی ام ده تمنه که بچوک دوان فیر بکین حتی او بچن و بیجن داکن خواه کما افرو دنگ دان. نیکیدرا رابنسون دبیجه فیرکرین زاروکان لسر پروسین دیموکرات گلک گرینگه جبو دیب گهن چند دنگ دان گرینگه و چوا بربجاره که باش هل بجیرن کو همان نرینا وان هنه جبو پیش خستنا جواکا وان. راویندوسکی دنگ امریکا. تشان دلال ابو برنامه ایرای کورتویزیون به هوینه کو برنامه بدله و بو بمنم بخشیده. دم باش.